Mae cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar y syniad y gall unrhyw un ddod yn gyflogedig, os ydyn nhw wir eisiau swydd, os ydyn nhw'n dod o hyd i swydd sy'n addas iddyn nhw ac maen nhw'n cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Mae sawl cam i gael cymorth i gael swydd. Bydd hyfforddwyr swydd arbenigol yn gweithio gyda chi ddod eich nabod. Byddant yn dod i wybod am eich gobeithion ar gyfer y dyfodol, eich anghenion, cymorth, eich sgiliau, eich profiadau, a'r swyddi yr hoffech chi wneud. Gelwyr hyn yn broffilio galwedigaethol. Bydd eich proffil galwedigaethol yn cael ei ddefnyddio gan yr ynogwyr swydd i'ch helpu i ddod o hyd i'r math o swydd sy'n cyd-fynd orau a'ch sgiliau a'ch dewisiadau a gwneud cais amdani. Yr enw ar hyn yw pari swyddi. Os ydych chi'n cael taliadau bydd dal, gall yr anogwyr sydd eich helpu i ganfod y fydd cael swydd a thal yn newid yr arian y gewch. Gelwyr hyn yn gyfrifiad gwell eich byd yn y gwaith. Pan fyddwch wedi cael y swydd, os bydd ei angen arnoch, bydd yr anogwyr swydd yn rhannu'r tasgau swyddi yn ei gam. Bydd hyn yn ei gwneud i'n haws i ddeall a dysgu. Bydd yr hyfforddwyr swydd yn eich hyfforddi i wneud eich swydd yn eich gweithle yn haws. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus wrth wneud eich swydd, bydd yr anogwyr swydd yn eich cefnogi llai a llai hyd nes y gallwch wneud y swydd heb ei cymorth. Bydd yr hyfforddwyr swydd yn cadw mewn cysylltiad trwy alwadau ffôn ac yn eich ymweld a'ch gweithle i wneud yn siŵr bod popeth yn mynd yn dda. Byddant yn helpu os oes unrhyw broblemau a byddant yn siarad â chi a'ch cyflogwyr. Engage to Change helped me to get the job. I have had help from my job coach to have helped me to apply to my work placement. She visited me every week to see on how I was doing. She was very reassuring to make sure that I felt relaxed in a very busy environment. He's just a positive vibe in the kitchen every day that he's in. He's a very, very crucial member of my team. Like, you certainly miss him when you don't see him on shift. I believe that I have fully grown in my confidence whilst working in Wetherspoons. I feel more capable of knowing what to do in my workspace. Also, I feel happier not needing to worry of what else needs to be done, as I have the right to ask anyone when I need help, as everyone is so helpful here in Wetherspoons. Over the years, anyway, from 9 or 10 years ago when I first started, the attitude towards all employees has certainly progressed, with the likes of Tom joining us as well. Having that understanding of how to help him also helps understanding of how to help everybody else as well. And I think the company itself, making that progression, is only a benefit, absolutely. Working with Tom, it's been an absolute delight. From the really quiet person that he was when I first met him, and to see him evolve over time to a confident person that he is right now, it's quite a proud moment, it really, really is. Because it's not just him working in the kitchen, it's him developing as a person as well. And I find that quite important for all my employees. I have a brilliant part-time job that gives me just everything that I need. Good hour pay, friendly people, and the accessibility to feel more included with everyone else. This place has welcomed me in, ready to face the world on my own and to let everyone see me as an equal.